motion on transport confidence motion koi gi da koi ya khangjau da bai tare adubu chitai participate to ba phangjaba sida mai honorable speaker puthagachari nauna semba sarkar after PR mipung khudi bana ngai duna leiraba sarkar amla di phani na mipung khudi ma A to Z all party pudaba khaina da haitare dung sidi lai asai honorable leaders na hai koi CLB leader hai bi bedo hana confidence man sarkar ji leire harakanda asai gamna address ta tobiram bagdi hena phagadawne je ai chumme na khanjai adu pass hore matung da mon tawdana ba haiduna ai through aga sauk sei ning singjari aduga ai sambak victim IDPs manungda ai sab in person samuk samane aina handakta wasaglubi ba honorable haji house si leader ubiri ba igi yamba ngona banner khemchan sungsoi dana mayamna thajaba laibiri ba kunungse thaboina pangthok pirakani habigi ai sana thamjaba hajib tare number 1 through honorable speaker through the honorable leader house taina uning chingjaba tare han badana aina honorable leader house sajin se hauji all the kendra humpujigi leader house ni ching tam khaidana constituency humpujigi chief minister ni state sigi mapi pani aduna han bada hauji kogi koki snau sing onama member sing 100% ko biu karino kogi opposition side gi khoin karino mateng pangba yabsu pangjege laipak se ima laipak manipur se community amakti nati jelomi punimaki laipak ni state ni aduna state sigi asagi jat bijat khaidana constitution humpujigi leader ni constituency humpujigi chief minister ni maramaduna asagi kogi sida visual da to yauji muthakhraba male sun ubirang bani ai onama members ai khut jo to hajari se 100% koi agas house se koi yaungni na ragane laipa ngak pasida koi panamaki responsibility longmin si aduga ini sigi sida ini consequence lak pase koi nongno paibiri ba house si leader da in appeal to jini se all members tara to lak pa kan na makhoi da kari difficulties lay se oina handak session sang khangdok pir matung da masida illegal oiba laga di hating tukne ga taw khotok taraga di mado speaking odarama jingda jungare tam jungare hek tawam matam mado sagi council minister ngomdeng house da bill lama pass to thogana any community chapasida any disturb tropa CSO egara illegal migrants वगैरह नत्रगा unlawful activists कोई खुलाई पाबा आयने या दब खुलाई पाबा म्यूजिक वगैरह मदो to be hang हाइदना नसागी कोई legislation तौरगा तौर देदी हन्ने ने खले तापाक तसे ओसनु चिंग तसे ओसनु मसी कक्तंग दी नसे चप आना बा कोई MLA खुंफु चप मन लेमिन रगना सगी तौरगदी सुंसोइदन प्रजान हौजी पामेबा सही मत सुंगारे सुंसोइदन पीस लागने हन खल्लेबे लेसे कोगी होनबल अनोबा लीडर हाउस सिन लागपसिद तौरिन खनबेसे मसि माइना थाबोन पांथो तो ओइने न खल्ले अदन आइना थ्रू अगस हाउस होनबल स्पीकर थ्रू द हाइजेनिंग बसे ऑन द मेंबर्स ऑफ द कोगी कोकी कम्युनिटी इस्नाउ थुन लेबि बिसिंगनसु ngarang thu nan kogi basak loboda moi ahum mari uboda kayam nungaije and koi deputy selpin haba dugumna adung asi jarau tabda koi tamo khoni si hani former CM ga sori sanaba kan kai nung asi lakte na kai dorob nu khangde ne na koi tamal habirak bani adu soina lakene su khale lakpiu adar moi lakpadane disturb to any communities dundo madumdi ba jat bijat khaidana madumdi ya dem to khangan ba loina others koi ngapangami sarkar ma lebi do gi थाउना लिंग पुथोपीर तब पीसे खाऊदन लाखिंग
हेमन मथोइन खली सोना लाकनी मदुंग थाउना लिंजिन फुदोकपियु अदुगा ngसाigi से एग्जांपल अदु तो हाथ के नितु तौरबा सोशल मीडिया लाउथै मैम से आईटी एक की मखादा एनी कोई थई थिरगा बको मदु तौब कानना अदुम हल्लगा चखिगनी मदु हंदबा यार सोइन हंगनी अदुगा निसुबदा कोइगी होल जाति पुनु मचामिन लेबा नेशनल हाईवेज पीआर मतम हंगबिना हंगबिरमद्रे अदु कोइगी नौना सेम ओइबिरबा कोइ हाउस से लीडर बेसिदी होल जाति पुनमकना लोना कॉन्फिडेंस थाजिबिबा ट्रस्ट तौबिबनिना एनी हम हाइजन ओनजरा तौसी कोइ पुनमसु हाइजगे कोइ लोइदा खंगनाजे तिनाजै अदुना सिगी लंबी से तंगाइ फदनने हांगनानो होनबा मतमदा करिगुंबा कोइगी ओपोजिशन की एमएलए मंगा सिगी एनी दरकार लेबा ओरगदिने कोइ ओनबल लीडर ऑफ हाउस कोइगी सेल्फी लीडर हाइजगे अदो कोइ सौ यामनसी एनी दरकार लेबदो दुम कोऑपरेशन पिजेगे हन कंस्ट्रक्टिव रोल कोइ तौजे हना इसिम थमजगे मसिमदंग तौद्रगदी मसागी वारे से मैते कम्युनिटी के संगनते एज होल जाति पुनु कम्युनिटी पुनु मक्से वाबनी कनो ममन खंगतांग थल पुनु मक्तो चामिना बनि पुनु मक थंगिना बनि नना हाइबा नेशनल हाईवे हनबदा हाइदी मई थाल प्लप थाया देना खजी थारा मई प्लप थादोक पदुम फौ खाउ खजी खाउरा लोसेलिदना समाय तौना हन फर्स्ट तगे से मसिमतंग थ्रू अगस्त हाउस से ओनबल स्पीक थ्रू द ओनबल लीडर हाउस पुनुंग जिंगजरागा सुंसोय जदन मसिमतंग दि विदिन टाइम लिमिट न तौरगना मद हांगदोंना बसे खु पुनम होनमिनसी प्लप चलेसु चसी सिरे सी चंग चंग मी पारा पंगतौ तो या पोंते सिबै जि नोंरि सि डॉलर पोनी मसी खोगी स्टेट से खोगी जेलौ मी पुनमकी स्टेट नि इमा लेपा नि हेबसे मसी कतंग दि काउबिदन नबा मतु काउखिबा लेरसु काउदन नबा ओनबल लीडर ऑफ हाउस न मजुंदंग तौबियु अदुगा खोई अंगंबा कंस्ट्रक्शन रोल दो खोई तुम तौजगे अदो करिगुंबा इनी दरकार लेबोरगसु हाइबिरक्तना खुपिरक्तना खोगी मरमदि कनेबु मसागी केंद्र हुमफुजिगी ओनबा मेंबर्स पुनमकी लीडर ऑफ हाउस बिबनी चीफ मिनिस्टर बिबनी स्टेट सिग मापी पानिना ए सोइसन तौब्रिकने खली अदुगा अमना अखोगी आई सामक्सेगी खुनाउं केंद्र सिसु victim mama oi leriba isamaksu oribani hanbada IDB singna jumna sangan basi masi gaktang dina number 1 first priority dana honna bada madur sangadaba masak singdo sangbada ini drakal leba all members sing drakal leba usne khoju saruk yajage tongminasi ini kadugje koi yajage kainibu asina sangapa kandu dane biana pa kandu dane chingda ju taptang ware tamju ju taptang ware makhoi ni bi khoigi kamuti ni se awaba se ishor na uramane ba all political party punuk lu urangani sidan hainarangani adu isada di thokjabni isada thokni isada khara emotional haijabani masi se tokba kandane masagi khoi onabal si oidinga su kamjong na chatna wari tai sanatana isang sa habi hiduni aduna maram oduna masi first priority se masi kaktang di koi jat bijat khaidana don dola khaidana masi sangaba matamda koi punamaki masagi all the members of the koi agas house sigi members singna mangi ijat phajat punamakto aidi social lakani khali masina hek ijat si hangalak taba matamdana matung lakataba generation khudimak lakataba members singdo respect togdragadi masagi laipak se laipak oina chalaiba yaroi koi sa san laiba laipak am haibodo orakani aduna masi si respect se mangna hona ba tamda masagi communication gap le hibdagi thoki thodok maktani atamna hektana tawge bisu oiramoy aduna kun chori sana jabda haitara kuiri ware koi punamna tawrasi punamna punjalasi habise koi sum toina wari sana jabda haijaba in thena jarak paduni aduna anbada IDP singse masi aga house sigi leader obriba egiamba aduga pungkun mangsu masagi koi tamo ranjin habi gibdo assembly da linga matam su dum tobirami aduga esimadi tawgena koi wangang jo zat chana ngangide bat losingi sumain tawduna hariba amji leiriba issue je asijo ko sujojana tenhangene na khanja bhaje batare nambibo oibiyo aduga sorin starkene na khanjai aduga aroibada loino da singak padana shad instinct ma yawiraga
humble suggestion ko haijabase aduga thongna lepa ki damudi sonat pirak paibu ngasi state sigi kenur musigi maping pa ora tambira abanina masing matang ni tobira magi ko lepak si tappa ko haibi khaldo aina sumuda isada yaw yaw si ujarak padagi ai panjabai wani soina su tobek ne khanbanina masi tongno honaba matamna chikak tadi covid hana number 1 idp sing changbada tangai phadana se example yum kai sanana ban hana koi hanagi sarkar leman su tawruma mayam do amuksung paktheli amuksung haptali sumba nungai taba mayam amadi idp sing number 1 fast priority piba natragadi masina maram orakana mi lising kaya gi angang sing jol elisu tam amadi solak panina masagi suicide mayam tokhalakpa aduisu matakta aduna maram orakana moi chitu khalakpa matamda naha inkhal naha mayam ji education section walakpa nati charak taba adagi kari ani kitang chalasu nungdang yokrapda phagida pungida rensam talakada kholak thabi mi pain ban maramudra mama pasina angang si tuition thaba da college tam thaba ko maximum chatana hona pose masi kon bir haraga thaina laramba kangai pa imale pak manipur jati punam ki communities punamak jelong punamak ki imale pak manipur biramba do 2023 May 3 dagi thugaina ba singkop sanaba honda ko mayam do jarab sarma mayam se masi punamak lothokan hanagi amatoni le birem do masi lakpa honorable house sig leader birusina purak poi birasano adoga thonga lingjel leina jat bijat khaidana ejes minister man ken rum pujigi mapi mapa mani mak obiramnina sida opposition is ruling gini location jaga de dakale te adigi adu jaga de dakale haibagi thum namak thadok piragane laipak ngakpada amatoina ngakpi ni habigi thajad na maramodana honorable speaker through the harebo member tarado du kaktangdi koi manna message thajira kai dusige aduga sida lakpat aina sum khanba jabdadi tampak tadi kana karmi sisho matana changak pa yaroi changaga hatkeni tukun habi achibagi social media da tati aduna through agas house honorable speaker through the honorable CS punam appeal dak janingi sisu honorable leader of house na all CS punam singje kobiraga every club mera pa sumna kobiraga sila ko matam na kali amta tawba yaroi tawragadi si ainje si tawgani habado kobiraga amtang tawbiraga na moi sagi kar hatara na ngasi bokta ini suja khoi airport am thengnai ai samakta ngati sabani thengnai dum kasu kana amta kai haite dum ko ki chapa mayam yawi maite chapa mayam yaw kasu kainda haina de aduga tampak sidadi so far my the subject to correction sheso singna natraga ini natai jada ba angang sin khangda da jin khangde social media den khangde tampak ta la de hakin tukne be se asik tu dogin fitin helak podigi diko amata tadre ado taragadi ainje lai sarkar ma lai habese masi khanbiragana asagi hal onamba member singje kaubiraga house de patana school lisana ba honabada chobata tangbiu haidana oi khaji hajaraga masagi haina handan hajaraga koigi idp singge si kaktangdi isada thobi isa victim ojarimnina masi athubim ta hanjanna honaba matamda any policy semakpa matamna opposition role da kala gadi khoji saru yaje ga hajaraga tekta kadana imale bak manifest peace lak oina bada masi lakpiri selfie leader khoji kare tare khoji house leader si lakpada anobor sinu habi hajaraga honorable speaker matam khara pibi undu lai thagachari thank you honorable speaker thank you ai yamna tena dum thamjage sir first of all congratulations on